Pemirsa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, saya nincapang penglibakang pelaksanaan vaksinasi hewan penular rabies HPR door to door. Melarapan pemargi inucap kaptiang kasus rabies sida ketampenin becik. Kabid Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Badung IGD Asrama Mausang, tios ngamargiang sistem door-to-door vaksinasi magenah ring samian kecamatan. Rau mangkin vaksinasi massal saking jero suang-suang krame kantun memargi. Tios kaulengang ring rumah warga, baik ketandani taler nyakayang layanan vaksinasi HPR ring Mangupura Vetcare sane wenten ring Dispertan Badung. Baik ketandane taler pacang nureksain kesehatan hewan antuk gratis. Krama sida makte asunyani langsung ke Mangupura Vetcare. Selanturnyane petugas pacang ngicenin vaksin, pengobatan, obat cacing, vitamin, saha ngicenin ayahan panureksan kesehatan gratis. Asa punika taler vaksinasi HPR di Badung kantos mangkin sampun memarki langkungan 6 dasa talian saking ulung dasa talian sane pacang mau vaksin. Vaksinasi HPR ring Kecamatan Abian Semal sampun memarki ulung talian ukud ring Kecamatan Kuta kalih talian ukud, Kuta Selatan 4 talian ukud, Kuta Utara kalih talian ukud, Kecamatan Mungwi kalih likur talian ukud, saha Kecamatan petang talian ukud. Kepasti kayang samian HPR sida molihang vaksin santukan rohe mangkin Badung Wantah Madwe sangang dase tali vaksin terus sampun kasiakayang petang dase talian vaksin ring 3 kecamatan. Parwato Bali Pos Nguningayang.